செய்து நல்லா சமைச்சு நல்லா நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் நாங்கள் இங்கே மதியம் பண்ணுறது சிறப்பு வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதனால எங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குது. அப்புறம் Bueno, pues caracterizado tamén por outras cuestións como os países, por exemplo, onde traballamos, que son a India e Etiopía, non son países, digamos, tradicionais da cooperación que se fai nin dende Galicia, nin dende o resto do Estado. Bueno, pues entendendo a cooperación dunha maneira crítica e a pobreza como un problema político no que temos que traballar coa nosa propia cidadanía para poderlle poñer solución. Implicadas no desenvolvemento fundouse no ano 1998, é dicir, é unha organización que ten xa 13 anos de existencia. Creouse no momento no que notábamos unha necesidade de que existise unha organización de cooperación ao desenvolvemento propiamente galega, cun enfoque de xénero, que é algo que, aínda que se fala moito no campo da cooperación, pois realmente non é algo que este asumido nin que se leva a práctica na maioría dos casos. Para nós a cooperación, a diferencia de outras organizacións que teñen unha visión pois máis ben asistencialista ou da caridade incluso, para nós a cooperación é unha forma de estar na sociedade. Como cidadás e cidadáns dos países desenvolvidos, temos unha responsabilidade tamén cara ao resto de países. Entendemos que a pobreza está baseada en cuestións tan do día a día como o consumo, como a maneira en que se representa a cidadanía do sur nos nosos medios de comunicación. இருந்தாலும் மகாத்மாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நான் ஏரியா போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது வந்து பெண் சிசு கொலை தடுப்பு திட்டத்துக்காக இந்த நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் போய் பார்க்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்மளை கொல்ல நினைச்சாங்களே இது மாதிரி எத்தனையோ குழந்தைங்க இருந்திருக்கும். இந்த வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்கள் மனசுக்கு ஆறுதலாக இருந்துச்சு. நம்மளால ஒரு 10 குழந்தைங்க காப்பாற்றப்படுது அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் இந்த வேலைக்கு இருந்தால் மனசுக்கு எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு. E agora para nós o proxecto máis importante que temos neste momento é o proxecto de erradicación do infanticidio feminino, para o cal puxemos en marcha unha campaña que se chama Unha de 200, que busca facer 200 novas socias antes do mes de xuño. Ten a súa propia páxina web que é www.200implicadas.com. É un proxecto que traballa con esta forma de violencia de xénero extrema que consiste en asasinar as nenas cando acaban de nacer pola discriminación tan extrema que existe nas súas comunidades. மீட்டிங் வந்து நிறைய வைப்பாங்க. டெய்லி மாதம் 2-3 டைம் வைப்பாங்க, மீட்டிங் வைப்பாங்க. அதில் பெண் சிசுவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, ஆண் பெண் சமம் என்று நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. கடன் பிரச்சனை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. பெண் சிசு வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு நிறையா சொல்லியிருக்காங்க. ஆண் பெண் சமம். En Galicia, lóxicamente, son moitas as iniciativas. Traballamos así para dar os proxectos máis importantes. Tivemos un programa durante 4 anos en Trichy, que é unha cidade do sur da India. Traballamos con aproximadamente 8.000 persoas, con esta metodoloxía dos grupos de aforro e de crédito, e conseguimos que ao final do proxecto unha poboación que vivía en pobreza extrema chegasen as mulleres a manexar 100.000 euros de aforro propio que foron xenerando a través dos grupos e a través do aforro e do crédito. Implicadas no desenvolvemento unha organización que está presente en distintos foros internacionais. Un deles é o cumio do microcrédito, que é unha metodoloxía que nos utilizamos dende que nos fundamos como organización, pero nunha variante que non é o microcrédito, digamos, bancario das institucións de microfinanciamento, senón que é unha variante comunitaria que empezou na India, e de aí é onde nos empezamos a traballar coa metodoloxía, e que despois fomos a primeira organización en implantala en Etiopía xunto con outra organización alemá coa que agora colaboramos como consultoras, porque entendemos que os povos temos que relacionarnos de igual a igual, dende a nosa propia identidade, dende a nosa propia cultura, dende a nosa propia lingua, e entendemos que é moi difícil para outras organizacións que traballan no marco de estruturas estatais entender esas diferencias, esa diversidade noutros países, cando moitas veces nin sequera no noso país entenden que hai unha diversidade de culturas, de nacións, de linguas, etc. O feito de facerse socia ou socio, que como somos unha asociación, ademais dunha contribución económica que poñemos orientativamente duns 12 euros ao mes,
pois tamén dá a posibilidade de participar na toma de decisións a todos os niveis. Digamos que é unha participación moi plena de todo o que é a organización. Pero ao mesmo nivel tamén está o voluntariado. Nos contamos con grupos de voluntariado tanto físicos como virtuais en distintas cidades e vilas galegas que son quen se encargan realmente de facer o traballo, de organizar as actividades, de darlle vida e contidos á organización. A organización, a fin de contas, somos as persoas que traballamos nela. Ben, é algo que está aberto a persoas de todo tipo de condición, de idade e de situación. O infanticidio é unha consecuencia extrema máis da discriminación que as mulleres experimentamos en todo o mundo. E só pode entenderse como unha privación de dereitos e unha concepción das mulleres como seres dependentes e inferiores, algo que en todas as sociedades, sen faltar unha, provoca mortes. Implicadas traballa dende 2007 coa organización Tamil PDI neste distrito, para erradicar o infanticidio feminino con excelentes resultados. Agora precisamos 200 socias novas para poder continuar o traballo. Con todas vos, Kiko Caraval. Normalmente a autoridade dixe a min isto contoume a miña avó ou isto pasou onde fixo o meu curmán o servizo militar ou din isto que vai pasar no Partido Popular se non é moi ben porque veraneo en Sanxenxo. Yolanda Muiños, César Goldi e Mos. Fixamos con Nancy Samaripé. Escoitame, Manolo, Escoito atente. sigo estando aburrida. Cala a boca dunha vez. Calei a boca dunha vez, É que senón isto a boca dunha vez, convértese nun boca dunha vez, bla 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 e dunha nada. vez. Damos a benvida á presidenta de Implicadas no Desenvolvemento, María Reimóndez. Implicadas no Desenvolvemento outorga o premio Implicada do Ano para recoñecer o labor significado de algunha persoa que contribuíse especialmente a dar pulo ao noso traballo. O agradecemento convertiuse hoxe en día nun recoñecemento do labor fantástico e magnífico que fan elas e que facemos todos, e por eso quero agradecer tamén e dedicar este premio pois a todos os que colaboran, todo este equipo técnico e toda a xente que fai posible este espectáculo. Nada, moitas grazas. Fixamos vos con Leiria.